Dobri večer, počitavani patrače, vitajte u emisiji Dobri večer Vojvodino. Tako je na početku nješkajše emisiji najavime festival kotri še na pjatog i na sobotu. Otrima u Kocure, a to Kocurska žatva. U našem studiju Tanita Hodak, predsjedateljka Kulturno-umetnickog društva Žatva. Vitajte u studiju. Ďakujem, dobrý večer. I u emisiji, normalno. Tanito, kotra to žatva pošore, kotri to festival i co ste prihtali za naš čiviteljo, kotri pridu na jutri i na pojutre do Kocura? Posle už veľa rokov sme prestali čítať i neznáme naiste kotra žatva pošore, ale sme navolali Kocurska žatva 2014, a tak dúmam, že budeme i u nastupajúcich rokoch. Jaki zmist pririhtani, či je podobni jagodi prešlih rokov, či jezde jakvi menki toho roku? Hlavným, keď ja prišla do organizácii, že to bolo už, zmist bol dopoli porihtani i nemalo tu veľa premenic, takže že to bude jagodi prešlih rokoch. Uglavnim to provadzaci programi, s tým, že toho roku festivalska i revijalna časť spojeni do jednoho i pre financiji, pre dajaki drugi pričini, takže budeme mať jednu hlavnu programu, festivalsku programu i budeme mať čisleni provadzaci programi. Dobro, spomni ste provadzaci programi, pretpostavljam, že oni budu otrimani na jutre. Jak počina festival Kocurska žatva? Provadzaci programi, evo jutre počína na 19 hodin literaturni večer pod nazvu Žitko Šekoliše. To perša provadzaca programa u Ramikoh Kocurskej žatvi toho roku, a šidujúceho dňa naš čivitelj čeka promocija knjiškog ruskog slova, defile vistava maljunkov u etnoklube, etnostoli i nastup najmlađih učasnikov na žatvi. Interesantni zmesti, co ste spomli. Okrem interesantni tot etnostol. Povedzte mi, kto to pririhtuje, jaki jedla ponuknuti i či to ľudje, naši čivitelje, kotri pridu na festival, môžu koštovac, probovať, môže byť dosta zdejaki recept od ženoh, kotri to rihtali? Etnostoli ще už tradicijno otrimuje na Kocurskej žatvi, to tak bude i toho roku. Etnostoli pririhtuje aktiv ženoh, ktorý dejstvuje u Ramikoh Kulturno-umetnickog društva žatvi už rokami i oni každého roku dešne porihtaju jedla, tak jak ruski, starinski, starodavni, tak i serbski, mađarski i všetky to jedla naši čivitelji môžu koštovac bez dajakého nadoknazovanja, njet kupovanja, všetko zadarmo i všetky môžu koštovac, jaký našo ženi schopni u kuhnji. Okrem toho, spomli ste najmlačih učašnikov, ali spomli ste i daco co bar interesantne i preco verim velji prihodza na žatvu, a to defile. Jak zadumani defile, kto bi trebalo u njim buc i nažalj vidim, že hvilju kotru najavio meteorologove baš nje obecuje, že bude dejaka krasna. Co še u tim slučaju zbudze? Defila što organizuje každého roku, u njim predviđene, že bi učestvovali prvenstveno folklorni ansambli, ktorí budú hosti na žatvi. Každého roku jest i popri toho dejakih učasnikov, tak toho roku bude firma Tris zo Kocura, vlasnik Gaković. Ja dumam, že on privedze da skeljo fijakeri, keď som upravu, i oni budu jagod počínať od defile i to ja думаю, že bude bar strašne pogotovo, že še budu dzivčata i chlapci oblečeni u nošnjah vožiť do tých fijakeroch i že budu konji u tim defileu, to okrem mnje še bar spači, ti folklorni ansambli budu učestvovať, orkestri budu hrať každého roku defile. Finito tak думам, že i toho roku bude, keď nam hvilja nje pohube plani, čujeme, že prognoza nije bar dobra, že bude dižđu, može buc, ali mi še nazdavame, že nje bude i defile še na veliko rihta. A okrem defilea, vareli ste hlavna programa na sobotu, od keljo hodzin počina, pretpostavljam, že mace i to tu centralnu programu, dzeševo ona bude otrimovac i na keljo hodzin? Centralna programa še bude otrimovac u sali Doma kulturi toho roku, nje bilo finansijni sredstva
sredstva za vonkašnju binu. Každého roku sme doteraz vynajmovali, když nám pohubel, evo, keď teraz pohubi, to bude už 4. rok, takže núka bude u sali Doma kultúry na 21 hodin počína. Uhoče bude naplacovac 100 dinari, ja думам, že to nie je veľký peniaž, že by še odpatreli kvalitetní folklorní točky, ktorí naštiviteľok čekajú. A kto vam všetko budú hosти na tým hlavným koncertu? Na hlavným koncertu hosti budú zo našich mestoch, zo Šidu, zo Đurđova, zo Skerestura, Verbasu i zo Novog Sadu, jak i kulturno-umjetničke društvo Žatva, ktorý domašnji, hej, a host toho roku na festivalu Kocurska Žatva, to tiež tak domašnje društvo zavičajno Vrelo zo Skocura, ktoré pestuje serbski tanci. Ušore, znači jedna multietnična, hej, da poveme, eto, koncert. Toto, co ste spomli, a co ja verim, že šitskim kulturnim dijačom u našej žemi problem, a to finansiji. Či Češko organizovac u nješkajših časoh festival, či ho mož organizovati, či zažlje mušice, eto, vymahac i od nejakih sponzoroh, može biti od nejakih, ne znam, institucijoh penje, že biste otrimali to tu tradiciju. Festival okreme toho roku dosť Češko finansovac, počím dosť finansijných sredstvoch ide za zahrožených u Viljivoh, ktorí našu žem potrafeli, hej, ale evo, uspeli sme, pospíšelo nam še dajake finansijní sredstva dostať od Nacionalnog sovitu, od pokrajini, tiež tak obecajní sredstva iz opštini, takže toho roku bude menša žatva, ale pospíšelo nam še napraviť i думам, že dobre vypadne, hoć bude program redukovaný. Co še programi dotika, i keď som bola na Červených rúžoch, čula som dajaké, to nie za uvahy, ale prosto predkladania mladých ľudoch, že by nebolo podlo, keď by še može buď z programa kus osúčasnjela i keď by še uvedli dajaki zmisli za mladih. Ne može to biti daco veljke i ohromne, ali čisto i mladih uvest baržej na to ti festivali. Či še take daco planuje za žatvu probiti, či prosto žatva ostanje tradicionalna, taka jaka je u nejihodzacih rokoh. Ja думам, že žatva vše muši mať tú tradicionálnu notu, vše muši buď dať, co nás bude zdohodovať na prešli časi, s tým, že máte pravo, že je potrebné mladých pricahovať i ja думам, že kulturno-umjetničke društvo Žatva prvenstveno bude u budućnosti pricahovať z mladých. To uvidíme, keď će ti mladých pozbera od skelja roki, ako žatvu napravíme. Dobre, vi teraz predsjedateljka kulturno-umjetničkog društva. Jaka teraz situacija tam mace dosť mladých, či by to trebalo zažnjem da ih bude vecej? Máme dosť mladých, okreme u folkloru, to sami mladi, hej, studenti, štrednjoškolci, osnovci, máme i dzecinskú grupu, kolo dzecoh še barz namaháme robiť i špivacka, i folklorna, i uvidíme za dalje, či bude dejaka tamburova, alebo dramska, alebo uvidíme, jaki plani budu. No, o tim budeme bešedovať po koncu sezóny, ktorá tamalj na ješenj. Ta veckalje možda budeme znati veće o tim. Dobro, znači generalno u Kocure njemace problem s mladima, zainteresovani su, robja, učestvuju u kulturi, tancuju, glumja, išće vše njemace dejaki veliki problem. Mladih ljem treba na određeni sposob motivovati i oni veckalj budu zacikaveni za šit. Dobro, za konjec da pojame, znači jutre kediš otrimuje literaturni večer? Literaturni večer še otrimuje na 19 hodin u Valalavskej čitalni. Šitski povolani, že bi prisustovali. A šlidujući dzenji veckalj od 16 hodin počina program na Kocurske žatvi. I vecka od 21, to svjatočni koncert kotri scenarij. Prave, tak. Evo, znači, ljem teraz povolanka šitskim hraždanom, naj pridu budze co vizic, budze co pojest, njih to nje pojede hladni, hej, i to ti etno stoli, kotri ste porihtali, ja vam dzekujem na hostovanju emisiji i vidzime še našoj ekipi všeljak budu i toho roku na Kocurskej žatvi, že bi zaznačeli co ste porihtali. Tak, dzekujem ja vam. Dzekujem.
Obrazovanje na ruskim jaziku u Đurđove ma vecej decenijsku tradiciju. Ruska škola počala robi z 1880 roku. Tedy u Đurđove bilo 400 rusnacoh i 70 školjaroh u 4 klasoh, ali je hibeli učitelje. Nješka, 130 roki poznjejše u Đurđove je skolo 1100 rusnacoh, u školi je organizovana porjadna nastava po ruski, ali je z roka na rok še zmešuje číslo školjaroh. Toto, co še u Đurđove rokami zo strahom nahadovalo, 1. septembra toho roku hodno postać realnost. U osnovnej školi Jovan Jovanovi Zmaj nie bude upisanih školjaroh do 1. klasi na ruskim jaziku. Mi z rodičami беседували ще keď boli u zabavi. Того року змісту так зробили. Були у нашчиві председатель національного совіту і мали sme rozvarku z rodičami na roditeljskih skackoh, ali eto toho roku не можем точно povesti, či bude odzeljenje, pretože sme mali 4 školjarov upisanih. Nazdavali sme še ih če še upišu, ali še veci rodični opredzeljovali. Takže 2 mami od tih 4 školjarov odustali i ostali nam njim 2 školjare, takže še nie nazdavame veljo, že budeme mati ruski odzeljenje od septembra mešaca. Тот проблем то не того року, тот проблем ще роками уж весель во мене манифестує у Đurđove i ще все було моці да тот проблем, ktorý може бути великий у априлу, менший у мaju либо юну, по септембер ще зведе на нулу. Ja še u i toho roku ne znam, že tak bude, ali tota situacija, že mi znamo biološki, že dzeci je vše menjej i to na neki sposob opterecujuce za šitski ruski štetki, za teraz Đurđov. Nie ubełbym da bude u Kocure i u Keresture, ali i tamo už to ti problemi maju, nie u takej miri jak co tu. I ja še nas davam, že to ti pripovedki, co mi teraz pripovedame, po čim nikoho ne treba ni prisiljavati da upisuje do ruskih klasoh, že rodiči pohopja, že toto, co djetsko može naučiti jedan sistematično naučeni jazik, to bar velika stvar u živoce, a jazik društvenog štretva, odnosno srpski jazik u ktorý mi žijeme i u državi u ktorej žijeme, on še prirodno nauči, či prek medijev, či prek školi, ktorá še zakonči posle osnovne školi, srednja. Jednostavno to jazik šitski naučime, a ruski máme na hodu mi naučiť u tih naših tog mestoh na jedan sistematični sposob. Evo toho roku polni 27 roki, jak robim u tej školi, vyvedla som 6 cali generacijne, tak povem, i teraz je to 7. generacija, oni teraz chvíľkovo zakončuju 3. klasu. Jakie to odzeljenja boli? A to boli mali odzeljenje, tak ih možeme navolati. Uglavnom mali, najvekše číslo bolo 16, a poznejšie drugi generaciji boli od 6, 8 i teraz ostatnja generacija najmenša, tak povem, 6. Školjarov, deci uglavnom šitski dobri,
kraše robic u daku zveci čislenši, znači tam gdje je od 16 do 16, znači to je optimalne číslo dzecine se sotrudzujú lepšie, keď je znakoštičko vecej. Dok u tých menších oddeljenjoch može biti veľa väčšia konkurencija i tam da kedy nezlahoda, bo ih je zmeni, ale všetko mi to rešujeme v svojej roboti i uglavnom думам, že prekrašne robiť s malo decmi, že každomu decku možeš pošveciť maksimalno, že možeš veľa robiť s njima i veľa porobiť i veľa ih naučiť. Зочуючи се с проблемом малого числа школярох, односно с недостатком школярох за руске одделение, звучи невіроятно податок, желем пред 50 роками у Đurđove було дзeci za 2 ruski oddeljenja. Do 5. klasi nas bilo še 2 klasi ruski, išli smo do ruskih školi i u 5. klasi dost dzeci pošli i do serbskog oddeljenja. Takže nas pojeli do jednog oddeljenja, ali tedy nas bilo 43. To bilo bar velike oddeljenje, vodil nas učitelj Jakim Olejer, nam bil razredni starešina. Učali sme všetko na ruskim jaziku. Dzeci mogli sme prehoditi do serbskih oddeljenjoh. U každým roku, to boli mišani oddeljenja već, i kto dumal, že da ide dalje do školi, išli do srpskog oddeljenja. Ja, na primjer, pošla až u 8. klasi do srpskog oddeljenja, zato že mi boli veci rusnaci žili, dzeci sme šbaveli i pripovedali sme ljem po ruski. Srpski sme bar malo znali. Nje bilo televizora, nje bilo kompjuteroh, radijah to malo, ali je to še ritko kad je sluhalo, takže mi slabo znali po srpsku povedu, to išlo da ide dalje u školi i sme do srpske. Vedelji predlužovali školovanje i odhodzeli z Đurđova. Ja teraz kad patrela sliki, z 5. klasi, keď u nas bilo 43, думам, že ostali u Đurđove 14 cerolje. Evtišitski pošli, ostali, bili u Novim Sadze, do Verbasu, do Kerestura, pošli do inoženstva i tam i ostavali. A najbardziej žiteljstvo zmenšalo 60. rokov prešlo stoljetja. Tedy z Đurđova najveći do Novog Sadu, ali i Inzej i do Verbasu i tak dalje, vyseljelo še kolo 700 duši. A to bilo bar velike vderenje na žiteljstvo Đurđovske. Druhé, že to še vyseljeli uglavnom ľudze mladší. Takže veckaľ, hoď iš tedy tu ostali meni vecej i mladých dosť, štredných rokoch, ale toti, od ktorých veckaľ ovišelo dalej otrimovanje žiteljstva u Đurđove, uglavnom še vyseljeli. To bola jedna pričina. Druga velika pričina, razumiše, že bola i bila kuga. A u novši už časi problem i u tim, že uglavnom postoja mišani malženstva i to tak, že povedzme veli ruski leginje še uopšte nie ženja, a zivčata še všetky skoro odavajú za sebe uglavnom. Takže veckaľ to isto veľká pričina, že tu še meni dzecoch bolo. Povedzme, najvecej dzecoch bolo 1949 roku, keď bolo kreslených 76 dzeci. A veckaľ každú deceniju opadovalo i tak, že bolo posle toho 60. roku štrednje povedzme 20, pa 10, a teraz uglavnom še otrimuje na 10, pa i najmenje, jak su bilo 2011. roku, keď še krestelo
všetko štvero. To bolo najmenej. A 2006 i 7 co by mohlo mať vplyva na toto, že teraz nebude klásaj, nebude dosť deci za klásu, bolo ešte rachujúci, jak bars opadovalo, že štenie opadovalo na 10 ročne, 2006 bolo 15 cero a 2007 11 cero deci boli kreseni. Po podatkoch zo parochijalnih matrikuloh jest deci za ruske odzeljenje, ale praksa hutori inše. Za ostatnje 2 decenije 1 rok bilo do školjaroh, 15 za robotu ruskoho odzeljenja, ta škola každý rok pisala vymohu do pokrajinského sekretarijatu za obrazovanje za došlipodzenje otveranja odzeljenja zo zmenšim čislom školjaroh. To nam u stvari zadatok, že bismo pisali vymohu pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, že bismo dostali otvaranje odzeljenja na ruskim jaziku z zmenšanim čislom školjarov u odzeljenju. Takže sme do teraz še dostavali, ali teraz toho roku nije verim, že dostanjemo. Jak je vaš komentar na terašnju situaciju u školi, že rješenje najvjerojatnejše nie bude ruske odzeljenje? A mne naiste žal pre takú situáciu, bo думам, že u Volani ešte vše je deci, ktorí by mohli naštevjovať ruské oddeljenja, ktorí by še mohli učiť po rusky, ale nerozumiem rodičov, ktorí nežadajú dať deci do ruského oddeljenja, gdje by ih bolo menej, gdje by mali veľo väčší komfort, gdje by mohli veľo veci i naučiť. Pošljitki za školu bar zveljki. Teraz še ani ne možu ukazati ti pošljitki. Toho roku ostava jedna učiteljka bez roboti, ali bez svojeg odzeljenja nje ostane bez roboti, da jak ju gdje zapošljime, ali za 4 roki nastavniki u 5. klasi budu mati menšu normu hodzinov. Takže še to teraz išče ani ne obačuje, ali še oseti až za 4 roki. A če možemo bude organizowane fakultatywne wyuczenie ruskiego języka? A teraz, kiedy za fakultatywne wyuczenie ruskiego języka nam potrzebno, żebyśmy mieli w grupie 15 szkolarów. Także nie znam, że czy dostaniemy to tu wymogu. Kiedy się 15 szkolarów prijawia, kiedy się rodzice opredzelja, żeby szkolary ich dzieci wyuczowali, to tu fakultatywną nastawu będziemy mieć, ale za teraz jeszcze nic nie znamy. Pošitky všelijakže budú. Perše, že i teraz už deci rusky, povedzme, po draže, keď idú, to už bešedujú veľo po serbsky, až i keď sami rusky deci takedy bešedujú po serbsky, a pohotovo, keď ide celá hromada neruských decech, a 2-3 u tej hromady idú zo školy rusnáci, rozumíš, že oni bešedujú po serbsky. Pa i tašoh majú vše veci ljem Srbov, bo Srbi majú veľo deci zato, že oni tu zaš priseljali veľi mladi ľudze, majú i deci tak, že deci jest i u školi, povedzme, už nie tak ideálno i u tým pohľadze, bo i u tým pohľadze škola vopšte má menej i odzelenie i tak dalej, ale zašem, oni, jak bym poved, dominantnejší u živoce na ulici i tak dalje, i tak dalje. I rozumiš, a pogotovo teraz, kad budu i u školi, nigdje ne budu tak među sobom bešedovati, prepadnje to i svidomost potrebi i tak dalje. A i uopšte taki trend, že to še teraz už na to nije tak bar spatri na to ti nacionalni razliki. I ta vez kad toto co ljehčejše, toto še ljehčejše prima, a ljehčejše rozumiše, djeci i sluhaju po srpski šitsko už, tak povest. Takže to še bardzo odraži. Može bude še do kulturne umjetničke društvo dost aktivne, da tam išće še bude, povedzme, pestovac i ruski jazik i toto potrima, keď še toto društvo potirva, ta već kad tam hodno išće, povedzme, toto hodno potrimac rusku bešedu pa i rusku svidomost, a kad bi išće i toho ne bilo, već kad bilo išće opasnejše za nas. Ja še ne znam, že toto, co teraz
trenutno vychodzi, že nebudú písaná perša klasa po rusky, že to še prevozí za to čas po školu dok ne počne, ali z drugog boku škola i naša matka, ljubo Kutara Ševčenko, še dopolnjuju. Tako da povem, že máme i treći subjekt, a to cerkva. Znači, šitski to ti tri elementi robija na tim da naši odzeci maju na hodu učic i sistematizovati znanje na ruskim jeziku. Toto co može biti u školi problem, co pojedni rodiči, a i to ti fahovci utorja, že pre socijalizaciju zecov, že to mali klasi, že to već malo problem s njima i robiti, oni inčak rošnju i vospitujuše, ali tu u matki, tu še robi celkom toto heto, co može biti u školi ste na hodi hibi, a to socijalizacija počim šitski su tu. Njeljem to ti co idu do ruskih klasoh i tu šitski njeljem jedna generacija, nego šitski generacije, ktori možu zavjedno tancovati ljubo hrac. Takže matka od počatku robi na tim, že šitsko toto co može biti u školi, ljubo kolo cerkvi na vjernauki nje porobene na zozberovanje zecoh, matka šitsko pozbera i šitski maju na hodu še ukazac. Mi znamo, že nje každe zna tancovac, njema talentu, ljubo nje može hrati, ljubo špivac, ali každe daco še najdze i mame to ti prikladi, že bukvalno zeci od 5-6 roki, čiji rodiči tu robja, počinaju hodzic i oni matku beru jak svoj dom, jak bi šitski mi. A či ste zamerkovali, jak oni među sobu bešeduju? A to je isto jedna stvar na ktoru ukazujeme im. Bolo prikladi, že oni kad će pozberaju tu na probi, nevažno že ktora sekcija, pomeđu sebe počinaju pripodati po srpski. Jednostavno, toto co nadraže, ljubo u školi hasnuju, probuju i tu već na dejaki sposob kad nas je zveci, co pripodajem po ruski i oni prihodze na ruski. Znači, nije izem na to, že nješ mece pripodac po srpski ili po ruski. Znači, oni tu kad čuju rusku bešedu, pomali prihodze na nju, jak su celko normalno. Jer cerkva može tu doprinješe više svidomosť odluži za tri mala. A cerkva može malo pre vecej pričini. Perše, že cerkvi nje u peršem šore toto da potrebuje povedzme nacionalnu svidomosť i tak dalje i tak dalje. Nam to važno pretože povedzme teraše počína u novší čas i da so u bosluženjoch po ruski, nakazuješe po ruski. Teraz ja povedzme veľoraz, keď pojdem pohotovo na chovanje, keď popatrim kolo sebe, a nikda mi nije prihodili na rozum, že inšak, ali ljem po ruski, ali teraz keď vidím, že veľká väčšina až i na chovanjoch nie rusnáci, tá som už uspokusí, že by všemu šelo beše dosť na jazyku, ktorý ľudze rozumie, keď už hutoriš, nie? Ale to dneška jutre príze i u cerkvi. Teraz ešte, to môže byť preto, že to tí nebaš za nich chodza, mladší, mladí i tak dalje. Za teraz ešte dúmam, že by nebol to problém. Ešte všetky takí, co by eventuálno i co chodza, i co by trebali chodiť do cerkvi, ešte všetky znajú za to po rusky. Ale vše väčšie číslo už takých, ktorí neznajú. I teraz pohodou, keď nebudú ani školy i tak dalje, to ešte zväčša také rušanie, takže jednoho dňa budú i to, co do cerkvi prichodza, nebudú rozumieť po rusky, takže my uhroženi i u cerkvi, že by sme i na to spôsob potrebovali nacionalnost i rusnacog. Rodiči majú toto pravo i oni prinješu konečnu odluku gdje upišu dzecko, ali či nacionalni sovjet rusnacog može da jak stimulovac, že bi še, začuvalo obrazovanje na ruskim i u Đurđovu? Už par roki nacionalni sovjet ma prinješenu odluku, ktorá še už hasnuje, a to, že dzecom še kupuju učebniki. Znači, dobivaju ih, njejem toto co država dava, nego i po ruski za naš učebnike penježi nacionalni sovjet vidujuje i davaju še na neki sposob, ne može pože stipendiji, ali je pomoc tim co upišu ruski odzeljenja u Đurđove na sposob, že ljekčejše im toto co treba kupovati do školi, tam možu ljekčejše to porobiti. Tu najveću čas roboti može porobiti, a i robi Odbor za obrazovanje Nacionalnom sovjetu.
ktorý v sotrudnictve s Društvom za ruski jazyk, literaturu i kulturu Domže má systematično porobenú robotu, rokami dobre otrimovanú i oni za tú promociju prek takmičenja, ktorý otrimujú za ruski jazyk, či jak jazyk, na ktorým še škola uči, či jak jazyk výborný, fakultatívny. Tot sposob prek Nacionalnog sovitu i prek Društva za ruski jazyk, literaturu i kulturu dava rezultati i Domže toto mušenje potrimovac, či ište na dajaki sposob to cautori. Každa ideja, ktorú dahto má, treba da ih pove, uvidíme, či ih može vytvoriť. Każda ideja, jak spomalšiť čezovanie Rusnácoch drahocina, poneže asimilacija i bila čumanje zatrimujúco robia svojo, ta prestavanje obrazovanja na ruskim jaziku ljem počviča tot proces. Treba uložiť zvelju u silovnosti, že bi materijalni zdobutki naših predkov, jak so to školi i cerkvi, nje ostali ljem istorijni pamjatniki na našo prebuvanje na tih prostoroh. Prilog, kotri sme opatreli dobri šlagvor do naše nješkajše temi, u kotri budzeme bešedovac u sami u studiju, a to kriza školovanja po ruski i jej pošljetki. Moja hosti nješka pan Rafael Ruskovski, dekadišnji predsjedatelj Nacionalnog sovitu, vitajce. Dobro večer. I pani Melanija Rimarova, predsjedateljka odboru za obrazovanje Nacionalnog sovitu Rusnacov, vitajce. Do emisiji bul povolani terašnji predsjedatelj Nacionalnog sovitu, pan Slavko Radz, nje mohol pris prepartinu Shatsku, tištak i pan Slavko Oros, kotri tiž jeden z prešlih predsjedateljev Nacionalnog sovitu, ali je prezrastveni pričini, nažalj, je nje prisutni. Opatreli sme zvid z Đurđova, vi patra, potim jak vyhodzi z priloha, že odješenji ruského odzeljenja u Đurđove peršej klasi nje budze, molim vaš komentar. Ja думаю, že muši buc. Znači, думаю, že jest veľo ruských prednjakov, ktorí majú to jak zadatok i majú ešte mešac i pol času, že by to zrobili, a думаю, že to muša zrobiť. Ja, že by naših patračov spozoril, že jak to daraz by patralo, s upisovanjem ruskih dzecov do tedy ruske gimnazije, ja še stretol keď som mal 9 roky. Znači, so svojim ocom i bratami sme znimali slamu. Baš bolo taký čas, jul mešac. I do našого dvora vošli trome panove, počem tedy nje boli telefoni, taši nje najovala Shacka i Rosvarki i tak dalje. Jedan mal cmi okuljari od slunka, to bol general Ljebo Mihal Varga. I ještě dvome boli s njim. I oni hvarja, bači Julin, to moj ocec, vaš sin bi trebalo da ide do kerestura do gimnazije. A ocet ruca bali i hvari, njema on penježi, ne može on ho tamo odnijeti. Ali znaš, mi budzeme toto, mi hevto, njemam ja penježi da moj sin ide do kerestura do gimnazije, da što tu placi. Hvari, mi budzeme šitsko placice. I verce mi, Varga Mihal, tedy ukradnu mojeg staršovog brata, on bol 4 roky u Keresturskej gimnaziji, znači bolo perša generacija, z njim boli ešte dvome hlapci z Uskocura, ktorí tedy upisali. Brat posle toho zakončal pravni fakultet, stipendovalo ho Hladzaljna, tedy kombinat Perši Maj, ostal u Keresture, teraz Keresturcom ma dvoje dzeci i troje unučata. Znači, ja sam povedal, že keď še chce, već še može. Keď še na isce se, već kad to može porobiti, može bilo tedy porobiti, kad bilo veljo češće i tak dalje, ali tedy htoška nadumal, že bi u Keresture trebala biti gimnazija po ruski, obnovena posle druge svjetove vojne, znači htoška to sel i porobila. Za Đurđov jest teraz bar veljo tih kotrih ja osobnje sam prevolazi, pože ljudze, kad se vžali, že bi se bili ruski prednjaki, ajde to rovce. Šeljev, že to Nacionalni sovit, na čole za svojim predsjedateljom, šeljev, že to i paro, ktorý hvari, že on ne zna, že će to moći, či ne može, ja hvarim, že može. Šeljev, že to i direktor našo kulturnog centru, jak se vola, Zavod za Rusnacov, za Vojvodini. Znači, šeljev, že to i ljudze, ktorí u Đurđove maju dejaki možljivosti i tak dalje, ali šeljev, že to i ljudze z katedri. Znači, ja što vam pitam, a pitam še našim patračom, že a či oni dakuz ne možu porobiti, bo kjelo mam informaciju budzeljem jedno lebo dvoje studenti na peršim roku, a 22. roku, kad ja bol predsjedatelj Nacionalnog sovitu, mali sme Shacku Šidze, počem ja žadal, že bi sme išli po naših stretkoh, i prišao mi hlapec i hvari, že pan predsjedatelj, ja bi upisal katedru, ali moji rodiči nemaju penježi. Ja šum pitam, jak se vola, Zdenko Lazar, Shacku otrimujeme, ja hvarim, máme jednu novu točku, odobrivanje stipendije Zdenkovi Lazarovi, že bi upisal katedru.
I tedy nam je tak vystala, jak še hovorí Zlatica Njaradijova, i hovorí, predsjedatelj, to nie može tak, mi musíme napraviti pravilnik, mi musíme toto, musíme konkurs, ja hovorim, že Zlatko, znaš, že nemáme ani jednoho studenta na ovoj katedri, to tedy sme mali ani jednoho. I znaš, že on sam javil. Znači, ajde da vidimo, že ćeš se budeme baviti na pravila, na prepisanja i tak dalje, čija Sovjet prinješeme odluku. To bila perša odobrena stipendija, posle toho Slavko Oros na se veljo zrobil na tim, že bi še velji stipendiji dodzeljovali i tak dalje, ali Đurđovski priklad nam ukazuje, že već je nedostatočno stipendije. Znači, musimo robiti ešte velji drugi stvari i ja tvrdzim, i možemo emisiju o tim Bešedovac, že može. Znači, može napraviti ovaj projekat koji ja navolal 7+19, to znači 7 djeci u Đurđove i 19 u Kocure. Ani u jednim, ani u drugim štretku mi teraz to nemame i kad ne porobime na tim nič, već stracime toto co še vola institucija. Znači, dok naši Rusnaci pobivali kolki po Slovatske, Ukrajini, Rusiji i tak dalje, znači pravili Rusiniju tam zeška, ja varam, že ajde da pobijeme kolki u Vojvodini. Da pojma, že a zeto to tvardi kolok Rusnacki u Vojvodini. I po mojim to Kerestur, to Kocur i to Đurđov. Tu ještě še máme našu nastavu po ruski u osnovnoj školi. Máme Kerestursku gimnaziju, máme katedru i to za Rusnacov barz veljo i barz dobre. Ja postavil pitanje, verujem, že i vi nje znate, nje znaju i našo patrače. Znači, Rusnaci, jedno s Rumunami i Slovacami, imaju jedan status od nacionalnih menšinov, jak tak volani, ktorí od skore pripoznati i tak dalje, posle še pripoznali i drugi, formovali svoje nacionalne sovitelje. Mi, znači, znamo, že mađarska nacionalna zajednica veljo vekša od nas, ali već kad mi bili tu, jak išli, da tak pojem, jednaki, imali smo jednaki prava i dostali smo i zavodi, i dostali smo i profesijni teatri i tak dalje. Ali ja pital Slavka Orosa, či on zna, že u Keljoh, počem sam še prepital pri predsjedatelju Rumunskog nacionalnog sovitu, či zna, že u Keljoh rumunskih školoh še vyučuje jazik, znači vyvodze nastava na macerinskim rumunskim jaziku. I on reče, ne znam. Ja ne znam dok mi nje hvala Daniel Petrović, ali oni imaju 27 škole. Znači, mi imame 3. I kad od tih 3 stracime jedno. Ja vas prešvećujem, že za njeveljki period stracime i drugu, to u Kocure, i kad ostanjeme na isteljemu Keresture, već kad to bude veliki problem za Rusnacov. Molim vaš komentar teraz na prilog kotri sme vidzeli stanu Đurđove. Znači, čuli sme paroha kotri hvari, že še čuju djeci kotri bešeduju uglavnim po-srpski, tištag i kad pojdu do kulturno-umjetnickog društva. Oni Rusnaci znaju po-ruski, ali među sobu po-srpski bešeduju, učiteljka ostava bez školjaroh. Prosto bude jedan problem. Molim vaš komentar na tu situaciju. Problem bude. Ja bi nje povtorjovala od tej schadzki, ktorú sme mali u aprilu. Думам, že Nacionalni sovjet organizoval schadzku s rodičami tých djecov, ktorí še teraz upisali do peršej klasy. Bolo jakiš nadiji da jedni rodiče utorali, hej, su upišu djeci, međutim, slučalo što to co še slučalo. Tu njet veljo ani komentaru, ani nič. Bešedujeme o stipendijoh, bešedujeme o, ne znam, panocec hutori, co cerkva može zrobic. Mamy kulturno-umetnickie društva. Svidomos še usadzuje djecku od koliski. Ja to непреривно повторюjem. Kad rodiči nemaju svidomost, mi možeme davati, ne znam, jaki stipendiji. Hej, že oni nie veliki, ali čekajte, komu nješka dost jeho placa taka jaku ma? Nikomu nje dost. Ani u državi njet penježi, ani u naših vlastnih kišenkoh. Ta zažlem žijeme i borime se, že bismo prežili, думам, že i toto. Svidomost, svidomost, svidomost. Njet drugoho. Kad to nje od rodzenja, kad će u obiscu nje bešeduje na macerinskim jaziku, odnosno na obidvoh, kad to mišane malženstvo, i znači, kad še nje jednak i ocov i macerov jazik hasnuje, že bi djecko naučelo paralelno i že bi ani nje obačelo, že tod jazik važnjejši, a tod meni je važniji. Tu še hriška pravi. Že musíme šitski ljem na ocovim jaziku, ljevo musíme šitski ljem na macerovim, tu osnovna hriška i dok mi tak rozdumujeme, dok nje svidomosci možeme mi davati, ne znam, jaki stipendiji, co nacionalni sovjet, odnosno odbor za obrazovanje. Ja možem poveže velike sredstva odbor za obrazovanje dostava i namenski ih rozpodzeljuje. To stipendiji pan Sabadoš spomnul, stipendiji za školjarov, ktorí še upišu do ruského odzeljenja peršej klasi u Kocuri i Đurđove, dostavaju u peršej klasi po 3000, znači Kocur i Đurđov.
Каждый месяц по 3000. Лемперша класа. Далее, учебники за русский язык доставaju, понеже министерство им дава хевти учебники порядни за шитски предмети, a našo za ruski jezik to za pestovanje, to ti co pestuju ruski jezik, odnosno teraz to výborný predmet ruski jezik. I predškolski dzeci tištak dostavaju u tih naših 3 ruskih predškolskih ustanov, Krestur, Kocur, Đurđov, tiš dostavaju učebniki, poneže i oni už, jak školjare, maju 5 učebniki je za predškolski dzeci, a mi im kupujeme 2 učebniki, znači učebnik za ruski jezik i robotni list, jak še volaju. Dalje, učebniki za vironauku. Tiš nacionalni sovit kupuje dzecom, ktorí u školi vežnju grekokatolicku vironauku jak obovjazni výborný predmet. Dalje, stipendiji za perších dzešec najlepších školjarov, ktorí še upišu do ruského odzeljenja u gimnaziji u Keresture. Toho roku to vychodzi, že Lemteljoše je upisali, znači šitski dostanju. Tak bilo i prešloho roku, već išćeš naknadno jedna upisala, ali znači Teljoše upišu, kelo mi vidvojujeme stipendiji za tih školjarov. Хто ще упише з другого места, днес Керестура, значи ма безплатний інтернат, Національний совіт зношує трошки змісцення у інтернату. Далі плановані стипендії за пецерих студентів на катедрі, студентів 3-го і 4-го року. Розуміше так, як це і державна стипендія, значи студентам, які мають просек понад 8,5. Виходить, що ми того року не маємо komu dati stipendiju, 5 stipendiji planovani, mi njemame komu. Na 3. roku, keljo mam ja informaciji, že njemame jednog studenta i na 4. roku dvome. A to ti dvome dostanju stipendiju? Zaviši jak imaju prosek, ja bio... Zaždim še patriji na prosek? Prosek še muši patric, pretože, no, taki nam pravilnik, možeme mi ho i premenjic, ali ja nije za to da še každi rok coška na mesta štimuje, ja bi da še trimame pravilnika holjem 3-4 roki, bilo i prešloho roku jakiž ideji, že bi še nje znamenjalo, da še coška na mesta, ja nije za to, že bi še vše, hvarim, name stalo ko mušik, kad mame pravilnik, trimajme še ho 3-4 roki, već ka ho premenjme, kad vidime, že coška nje dobre, treba nove, daco. Znači, mi imame veljo akciji. Mi organizujeme už 3 roki sme Nacionalni sovjet, odnosno Odbor za obrazovanje, stretnuca ruskih o vodoh. Bilo u Keresture, bilo u Kocure, toho roku bilo u Đurđove. Gde še pozberaju šitski dzeci z ruskih odzeljenjoh, tih toti predškolski, znači projektujući grupi. Davame potrimovku i finansijnu za stretnuce ruskih školoh. Davame za zmahanja z ruskого jazika. I nie znam co šitsko, jaki išće akciji, znači Nacionalni sovjet vidvojuje sredstva i za porjadnu dijalnost društva za ruski jazik, to sredstva, ktorý rozumiše nigda, to nije dost, ali jednu čast i Nacionalni sovjet vidvojuje, odnosno Odbor za obrazovanje. Znači, akciji jest. Akciji jest, ali je očigledno, že su nedostatočni, poneže máme taki problem, jak imame. Kad vi boli predsjedatelj Nacionalnog sovitu, vidíme po popisu z roka na rok zmenšuje še číslo Rusnacov, abo ľudzov, kotri še vješnuju Rusnaci. Či Nacionalni sovit tedy daco preberal, že bi po toto nje prišlo. Tedy še už mohla ba čisto ta situacija, že máme vše meni djeci kotri še učo po ruski. 22. raz bilo 15.904 bez a zovno 15.905 žiteljev, ktorí še vješljali jak Rusnaci. Mi tedy 22. ja budem 2 roki predsjedatelj Nacionalnog sovitu i pan Lazar z Kerestura me zamolio, že bi jak predsjedatelj vyložil jakož našu platformu Nacionalnog sovitu, že to mi to dumame robiti 4 roki. I ja za Šljeducu Skatsku porihtala jednu platformu, u ktorej kratko pisalo, že perši rok še bi se boriti zato, že bi sme mali svoj kucik, že bi sme mali svoje mesto, že bi každe društvo, každi Rusnag u mesece gdje živi u veci Rusnaci, mol zeška poeziji polože ja u ruskim dome. Tedy me napadnul naš veliki akademik Julijan Tamaž i varo, že predsjedateljovi važdeljem šerpenji i muri. A to preto, že sme Đurđevčanjem kupili ovaj escajk i na iste tanjeri i šerpenji, že bi mogli svoj dom i vidavati za rodzeni dni, za svadbi i tak dalje. I napraviti za kiših dopoljnjuci penješ, za storim coška možu robiti. Teli smo napravili dom u Orahove, dom dostali Verbašćanje, koji imaju gruntovne vlasništvo, jedino Verbašćanje imaju. Napravili smo dom zekujuci Slavkovi Racovi, znači, nije da bude že teraz ja hvalim, ali dom u Kuli napraveni. Znači, Kuljanci njimali svoj dom. To bude za perši rok predvidzene.
Za drugi rok sam varao, že treba da robíme na tým, da ukladame do naših kadroh. Znači, ľudí, ktorí vodza rusku kultúru, špivanje, folklor, dramu, aži učiteľov i tak dalje. Insistovali sme, tedy bolo dobro odnošenje za Ukrajinu. Máme velik naših kolegov, ktorí završili svoje školy u Ukrajini i tak dalje. Treći rok sam varao, že treba da robíme na tým, že by sme napravili našo manifestaciji primereni i srozmirni našim možljivostom. Znači, vi nješka pitajte od škola, kaže da vam to poveže, máme veliku hiperprodukciju, niski kvalitet i že trebalo našo manifestaciji. Holim to tih, ktorí še finansuju. Znači, nikomu mi nje branjime da napravi co god se u Keresture, Đurđove, Novim Sadze i tak dalje, ali ne za to nje pita penježi. Ali kad za kocursku čutku, ktorú pravi Mihajlo Fejsa, pridu dzevecme aforističare, od ktorých 8 Serbi i Segedizo z červinki, ktorý jakiš naš Rusnak, i keď to treba da košta nacionalni sovjet 100-150 tisuća dinara, on že, ajde ljudi da še njeme da izima, že to baš treba. Znači, to bilo za treći rok. I četvrti rok sam varao, že musíme robiť znatim, že bi sme počitali, popisali i komunikovali s každým Rusnakom. Znači, ne znam, či znate, mi u Kragujevcu máme 10 Rusnacov, u Beogradze máme 60-70 Rusnaca. Znači, máme ih u stredkov, za ktorých veli naši Rusnaci ne znaju. Znači, teraz, počím to bolo, znači, bolo bi 2005-2006, to posle nje robeno u Nacionalnom sovjetu, ktorý vozil Slavko Oros i nje robište teraz u Nacionalnom sovjetu, ktorý vozi Slavko Rac. Znači, trebali sme už prejsť na to da čuvame naših Rusnacov. Melanija pravi vari, že svidomosť. Ja še skladam. I to je bilo najkraše. I da šitski žijeme po Božih zakonov, već kad bi njih to nije robilo drugomu, to se nje žade, že bi še robilo jomu, i nje trebali bi nam teli zakoni, nje trebalo bi nam nič, bilo bi šitsko u šore i njih to bi nje bilo zabiti na asfaltu u Novim Sadze i Beogradze, a znamo že to nije tak. Znači, mušimo biti realni. Znači, realnost, znači, nje svidomosci pri mišanih malženstvo, nje tam, ajde vi daku spodriljame. Variše, že suđba nje zaobihodna, ili može daku spogurac. Ajmo da našu svidomost daku spogurame. Mušimo vidjeti, že kto to može, kto ma najveći autoritet. Znači, ja i teraz utorim, že mešac i pol ostal, ajde ruski prednjaki da nje idu za Đurđova 2 týždne. Keď treba da im še placi hotel u Novim Sadze, lebo u Žablju, lebo Drahovo troški, že su každe rano u Đurđove, a večer idu domu, ajde. Ajde da bešeduju za rodičami rano, na poladnje i večer. Ajde da im povedza, že čom baš dobre, to su ti učiteljki varali, baš su u pravu, znači, vi kad maci jedno odzeljenje od 7, 8, 12 do 15 školjarov, tu učiteljka, hoć da je keljo slabi pedagog, veljo već se zrobi s njima, jako da ih ima 26 ili 28 u jednoj učaljni i tak dalje. Znači, to je jedna velika prednost, koju nam država dava, ktoru mi, jak Rusnaci, njež dame hasnovac, pretože štvero bi možemo izceli, ali hibi nam još 3, da bi smo mali 7, že bi nam pokrajinski sekretar za obrazovanje mogao dati klasu. A co bi po vašem domanju, već kad ti prednjaki, kotri bi boli u Đurđove 2 týždni, trebali ponuknut rodičom, že bi djeci upisali po rusku? Znači, treba perše bešedovati s ljudima otvoreno, treba im ukazati na šitsko co može, treba rišovati ih problemi. Znači, to nije stipendiji, jesu i drugi varijanti koji se možu rišovati, ali mi Đurđov mušime začuvati. Znači, jak ti to varože prozor nješme spadnoc, tak mi mušime teraz poveže Đurđov nješme spadnoc. Znači, kad nam Đurđov spadnje, ja vam varim, že šitsko še valja. Znači, to je domini i lemše ruši i bude zakončene. Kad domaće že njevrezi bešedovac, javljam se im poveže sporozumenje u Dejtonu Milošević potpisal 19. dzenj, a nje drugi. Znači, kad mu už bilo došli Skovecka 19. dnja, varože, ajde, dajte mi papir i klajva za to potpišem. Znači, mi mušime nije veršic pricisov na tih ljudov, ktorí umišani malženstva, ali je šedno za njima bešedovac napraviti jednu dobru varijantu i to se savladoš pripodal. Znači, máme dost elementi, ktorí što vole instituciji, to znači i Ruska cerkva, domože paroh Kološlja i biše mušo veljeveci potrudzic, na tim i matka, znači, ktorá bardzo dobre robí, ktorá veľo zbera Rusnacov, ktorá veľo pomohla Rusnacom i tak dalje, ali muši im pomognuti iz Novog Sadu, odnosno z institucijom. To što porozumije i televizija, znači vi napravili nješka emisiju, dvojom predsjedatelji ne sjeli priz, da uzmeme ščiri. Znači, na iduci tizenj, znova emisija o Đurđove. Nie budem ja, bude ktoška drugi. Ali ajmo znova. Ajde priđe jedan rodič, ktorý vari, že ja chcem moje dzetsko da dam, ali mušim još 6 najz. Ajde da priđe jedan roditelj do emisiji da poje, ja nje dam. Ajde pozvi čom nje daš. Znači, ajde da to robime do 20. avgusta, do Kucovskog kirbaja. I domaće že bi bilo rezultati? Bude sigurno. Bude sigurno. Jeste različiti sredstva, ktorí še možu angažovati i hasnovac, ktorí treba, že bi ktoškar napravili akušnih strategiju i tak dalje. I všetko to može biti transparentno. Nisto nijaki problem. Znači, mi mušime čuvac Đurđov. Vi probam još jedno pripovetka, ktorá poznata. Vari dvome jevreje na križnoj drahi u Njujorku stoja i jedan kupil jevrejsku novinku. I užaliju
i rucao dokukanti. I to drugi što pita, čemu liši kupel kad nje čitaš? A vari da ih Toška može čitati. Znači da Toška, kad zna jevrejski jazik, već kad najpre čita, a kad Toška nje uze kupova novinku, već kad nje uzema. Tak isto i mi teraz u Đurđove. Mi pravime, jakiši našo ruski narodni prednjaki, pravija hrih spram hevtih, ktori seli u Đurđove upisati zeci do ruskog ozelja. Znači ih je strojo, či štvero, rodiči, či pecero. Ali mi še spram njih ohrišeli, preto smo im obezpečeli još 2, 3 ili 6 školjarov, ktori še upišu do ruskog ozeljenja i mi morali, vi rusnaci, ali se na pohrišni mesece. Evo da se u Keresture zimameljem 23 zeci novorodzenih, ktori še upišu do ruskog odzeljenja, a znamo, že u Keresture še 80% rusnaci, da bi se upisali svoje odzecko do ruske klase. A počeli su u Đurđove, evo to nam baš žalj. Jednom že nje može še tak spravovati ruska elita, da tak povem. I evo, ještě raz povtorim, keď že prešli raz nje čuli, volam ľudzov z katedry, že bi šitski boli holjem 2 týždni u Đurđove, každý deň od rana do večera, a vi slikujete že jak ide ih rozvarka. Spomni sme teraz, Đurđov malo dzeci, u Kocure ih išće jest, u Keresture, kotri trimame za center Rusnacoh, toho roku jedna jedina klasa, 23 dzeci u peršej klasi, dzešeceru u gimnaziji, kotri še budu učit po-ruski, dvojo na katedri, doz male číslo školjaroh. Okrem toho, vidiše mi, že u Novim Sadze ostatnjih rokoh jes Rusnacoh otprilike holjem teljo Keljo i u Keresture. Mi máme podatki, keljo máme povedzme dzeci u novosadskih školoh, kotri še viješnjuju jak Rusnaci, ljebo su zmičani možestvoh i kotri bi mogli vyučovati ruski jazik. Ja nemam točni podatki, nje tak bi bilo češko do njih doisto ti 37-8 školi po vychodzic i hľadať spisky do to robota, ale môž i to zrobiť. Môž na parohiji, co nam dostupne, každý paroh dá to ti podatki keľo krestel. U Novim Sadze teraz, ajde ne budem točno, teraz i konje školskog roka ide novi, ne znam keľo še vyjašnja novi za toto výborný ruski jazyk, výborný predmet. Mi máme kolo 10-12 školi gdje je organizovana ta nastava, odnosno gdje še rodiči, gdje še vyjašnjeli rodiči, hej, djeci. Ali mi máme išće veljo, vecej, znači, ajde povedzme, že 60-70 djeci oblapeni zos tu výbornú nastavu ruského jazyka. Ali i to, polovka od njih, budeme otvoreni, ljem na paperu, že bi bilo číslo, že bi učiteljka, nastavnica mala grupu, ktorú jej priznáva školská uprava, znači već će pravi spisak, jer da jedni nigde ne pridu, da jedni pridu razlijevo 2 raza u roku. Ali mi iščetelju, abo i veci máme, ktorí voopšte še nje vyjašnjeli nigde u školi, nje hľadali toto svoje pravo, že bi vyučovali. Ja, ktorýž deň, ja to mušim povesti, ja ktorýž deň bola u školi pred 2 dňami, teraz to šviže mi, i vreto to u mnje. U školi u Novim Sadze Ivan Gundulić i direktorka še medzi inšim pita, okolo vironauki sam coška tam končala. Ona še pita, že bo mam jednu školjarku tam za vironauku, bilo 2, jedna zakončala 8. klasu, ostala jedna. Ona še pita za ruski jazik, že jak to, že nje máme ljem toto jedno dzecko na ruskim, ta pozna jednu familiju, veriči to ti dzeci hodza, a nje. A jak to, že nje hodza? A rodiče obidvoje Rusnaci. I ona, ktorá nje ruskinja, mnje bilo njeprijemno, že ona nas prevoluje, že jak to, že to ti dzeci nje hodza na svoj materinski jazik, gdje obidvoje rodiče Rusnaci. Išće taki jedan priklad, isto u Novim Sadze, isto našo Rusnaci, ktorí, ajde ne povem, že jedza ruski hljeb, ali dzeci nje bešeduju po ruski i nje prijaveni su. I co već mi da bešedujeme? U telih školoh u Novim Sadze, da mi nje možeme mac holem da skeljo 5-6 školi gdje bi bilo po 7-8 dzeci u grupi za ruski jazik. A mame dzeci nem še nje prijavlja. A to ja znova mušim povest, a svidomost, jakže inšak da povem. Isto tak i za vironauku. Maju možljivost Viberac, možu našu reko-katolicku vironauku, gde su kresceni u našej cerkvi, možu hraždanske, možu pravoslavnu, pretože pajtaški idu na pravoslavnu. A da nje više dojemo jazikoh. I anglijski še placi, šiitsko še placi, tenis, balet, skakanje, šedlanje, pljivanje.
Všetko placíme, ljem macerinski jazik máme na tacni za darmo u školi, učiteljka ih čeka. Nie hodza oni za učiteljku. Ona príde pred hodzinu, pred nastavu ih hodzinu, abo ih čeka kad maju rano školu posle nastavi i to ščekuje jedno po jedno pri zverok, da nje seknje, da nje poviem, že da je Nikica. No jezi takih co beža, co še pitali, že čom nje maju každý deň ruski jazik. Jezi takih u Novim Sadze. Ali rodiči. Že máme dzeci problem, že nie máme dzeci. I to problem najvyraženejší u ruskim keresture. Znači, vi imate fakt, že kerestur da kuzvekšija kocur ima 23 upisani u peršej klasi. U kocuri je 47 kuzmenjak perša, 47, 48. Znači, vi pada, že kocur ima 2 razvekši natalitet jak kerestur, a njema ho veljki. Znači, mi imamo situaciju, že u keresture, keď će tak predluži, znači znamo, že mladi ljudi pošli do Kanade i do Novog Sada i tak dalje, ali keď će tak predluži za 6 roki, možemo virahovati statističare, že mi budemo imati 16 rusnačata. Nie budu što oni upisovati do serbskog odzeljenja, ali i tam stracime odzeljenje pre jednu drugu pričinu, znači jednostavno nie mamy dzeci. Moje kolegove z Đurđova, keď sme še tak, keď sme frontovali posle Shatski nacionalnom sovjetovari, ma šitsko u štore ljem nam dzeci hibja. I na isce, teraše nam to ukazuje. U Đurđove na to sposob, že njestu upisovac i u Kocuri isti problem, njestu upisovac do ruskog odzeljenja pre pričini, ktori sme načali i ktori i u prilovu dobre analizovani i tak dalje, ali s drugog boku máme situaciju, že u Keresture ani nje máme dzeci. I to bude problem za par roki. A u Novim Sadze máme hromadu studentoh, hromadu naših intelektualcov, ktorí tu studiraju, lebo zakončili studij i ostavaju tu, a prosto, jak da povem, jako da ruska zajednica, ruske društvo na njih nje rahuje i nje trudiše ih pricahnuc, že bi, hajde, oni boli teraz hasnovici za rusku zajednicu, jako da su prepušteni sami sebe. To je veliki problem. I problem isto mušime rišovati, taj mi rišovali 22. roku, znači nam ostavljen Novi Sad, društvo matka ma svoje prostorije, ali su na istini adekvatni. Vaš kolega Mirko Kanjov mi hvarao, že tedi kad ja bu predstavljati nacionalnom sovjetovari, Rafeg je pojdze moje odzecko tam, zato že tam je elementarni uslovija, že bi vošol i višol. Znači, mi dok bi dostanjeme kvalitetni, nije gledam ja traži da bi to bilo luksuzni, ali može biti funkcionalni dom Rusnacov. Keď će nje može nahoditi u Jovana Subotića Zešec, poneže, ne znam, cerkovni odbor i paroh, mjestu to dac, lebo mjestu problemi kolo toho, hoćemo mali porihtanu pokrajinsku vladu, že bi dala veliki penješ, ktorý milión evra, to nije malo. To znam, že planovaný, dom za školjarov. Ali mi musimo to ove odstupiti. Znači, predsjedatelj nacionalnog sovjeta još nego mandat muši odstupiti do to i poz, ok, javno najvidze, najpožeh to hamoval to tu pripovetku i da še od pokrajini, od Horodu Novog Sadu, hljeda, že bi Rusnaci mali svoj dom i da nam ho daju jak poslovni prostor, gdje še hodno vojzi vis. I vecka mušime muša, toška drugih, to teraz vodi rusku politiku, pohopiti, že Novi Sad nam naisce centar, nije Kerestor. Znači, centar Novi Sad i preto co vi varaju, že jest okolo 3000 Rusnacov, i jest zeci i tak dalje, ali u Novim Sad vam i ruski instituciji i državni instituciji. Znači, mi kad pošljeme, teraz povedzme, ja pošljem svoje dzecko do Kerestura, do gimnaziji, bude u internatu, to Kerestur, to internat, to par hiži, máme dom kulturi, máme 3 karčmi i to je to. Ali kad to pošljete do Novog Sadu, tu je milion stvari, ktori našo Rusnaci, naši dzeci, ktorí tu budú u srednjej školi, u visokih školov, znači na fakultetu, oni tu najdu sebe dzeška. I budu robici i u sudu, i u skupštini, i u horodu, i u nevladovih organizacijov, i u šitskih drugih. Znači oni tu vojdu do porov sistema, jak šautori, i oni budu hasnoviti. Znači mi skorije časova, ja vi malo od vaših kolegov, da smo pravili emisiju Rusnaci u Banovini. Imali sme okrem nje, ktorý som mu tedy sekretar, mali sme ešte 5-6 ženy, ktorí tam robili. I ritko kto znao, že mi máme u stvari 6 ženy, ktorí robia u Banovini. Znači, máme ih u Horodskej skupštini, máme ih u sudu, možda máme ih u policiji. Hajmo da vidíme. Znači, to naši ljudi, ktorí, ne možemo požiť da su okreme uspište, ali ešte našli dzeška, oni živu u Novim Sadze i oni su s tej poziciji na ktorej su, možu ruskomu narodu velju pomognuti. I ajmo da še napravi, znači, jedna strategija za Novi Sad, gdje bi Novi Sad naiste mušao biti centar šitskih akcija, ktorí še porušuju, a već ka še oni možu realizovati u Đurđove, Gospođinca, Novi Morahove, Keresture i Kucore. Ali praktično već ka mušime znati kto nam šitsko tu od Rusnacov žije u Novim Sadze. Ovo jasno, podrazumiješ. Dobre, znači hvareli ste Bešedovac, apelovac na rodičoh, dostavaju stipendiji, kotri to išće miri, kotri bi še mogli prevžat, že bi rodiči, da nje pojem, ne možemo nikoho nahanjac, ali že bi upisali svoje djeci
učit će po-ruski? Znači, musimy ich prešvečiť, že to dobre, že by oni zrobili. Znači, perša stvar, že by še u pozmu ruske matki u Đurđove organizovali každi večer dajaki druženja i tak dalje, gdje še predava ruska pripovetka, u tej chvíľky to aktuálne, znači upisovanje djece do peršej klasi, a poslije toho mladi musíme dati soška, co ih interesuje. Znači, ajde teraz, kad musimo banalizovati stvari, ajmo da kupime 27 mladim z Đurđova karti za exit. Ajde da oni budu na egzitu zato što su Rusnaci, že tancovali u matki, že išli na zmahanja, buli na ruži i tak dalje. Ajmo da im dame to co ih interesuje. A to kad im dame co ih interesuje, oni tu pridu. A kad už pridu, već su našo, ajmo da im predame to co nam cilj da im predame. A to znači ruska svidomost, to ruska pisma, to ruski jazik, to šitsko to co znači. Već se njemoš tak jak co možda bilo kad ja bol mladi ili evo kad ešte ktoška starši od ovnje bol mladi, znači danas bilo važno da ti voziš i da ti budeš u društve, bo evo prijatiš, evo ti tancuješ. Ješ kad bušiš voziti to za ruku, hivaj, ajde u nam hibi štvarti, ljebo pijati hlobu tancu, ljebo ne znam u glumi, jedan ljebo dvome glumci i tako dalje. Znači mi mušime našo dzeci, ja govorim dzeci, znači naših mladih ljudov, angažovati na to sposob, že bi im učestvovanje u tej pripovetki, ktorá šovala ruska pripovetka u Đurđove, Kocure, Orahove, Kuli i tak dalje, že bi im to bilo perše piha, znači da znaju, že eto to mi, a druge, že bi im to bilo jedno zadovoljstvo, gdje su oni našli prek toho, že eto oni Rusnaci, ali je pozme ktoška vežba gitaru, ktoška robi coška druge, znači to muši, ani jedno naše društvo već ne može da njema takolani internet kafe, znači da ljudi možu tam, djeci ktorí živi nješka s kompjuterom i tak dalje, znači to šitski stvari ktorí našo, ešte raz povem, ruski prednjaci, to muša ponuknuti u Đurđove u šliduci 30 dní. Toto, co še vam chcem pitati, a i vam isto toto pitanje poznejše, jak vi vidite budućnost? Ku čomu vodi toto, že vše menje djeci uča po-ruski? Co to znači? Budeme mať vše menje djeci, a jak spomnul pan Ruskovski, máme instituciji, hromadu instituciji máme. Keď ne bude djeci, co še bude slučavati s kulturno-umetnickima društvami, co še bude slučavati s medijami? A mi sami sebe pohašime već kašicki to ti instituciji. Evo, teraz spomnul pan Rafael Novosadski, Ruski kulturni centar. I spomnul sina svojho kolegi, hovoril, že jeho sin ne pojde tam, bo tam neadekvatni uslovija. Ja mušim stanoť na bok toho sina od jeho kolegi, pretože to jeho sin nam mladim, nješkajši mladim može biti za priklad i do takih uslovija, jaki su u Ruskim kulturnim centru, to leginj hodzi, to leginj še trima Rusnacog, a toto jak bi še duje po-ruski, možu še velji i našo intelektualci od njoho naučic, hoć zakončel šitsko po-srpski, i osnovnu školu, i gimnaziju, i fakultet. Dobro, to ljem jedan priklad, vjerojatno veli znaju na koho dom, ali ja nje žadam nješka menovac nikoho. Znači, mi máme instituciji, ali mi u tih institucijoh mušime sami perše veljo vece i robiti. Teraz konkretno sme še zakvačeli za Novosadske Ruski kulturni centar. Prostoriji taki, jaki su, hanjba, že su taki, ali ja še varim, ali su našo drugi nje mame. Mladih naiste tu veljo jest u Novim Sadze. Jest, keljoše tam zberaju, keljoše nje zberaju, ali je daco organizovane, teraz tam u hlavnim večarami posle folklornih probuh, tam hlapci še zatrimuju dluže bo fotbal, ali je i to ti da skeljo dzivčata co hodza na folklor, vari posle ostali še kartac, ostali tak še dzeli pripovedali u tim takim jakenje uslovne. Trebalo bi zmisti, veljo veci, trebali bi sekciji robiti. Kad u folkloru ljedvo še na hrapka, že bi oni mogli pojiti, eto teraz na kocursku žatvu i ceška do Slovacke idu, ali je to tam 3-4 pari na silu, co varja na driljanje, na guranje. Špivacka nijaka sekcija nje robi hor, každa im čez jak robi hor, ali tu jest i starših ljudi, hoć hor pricahnuli mladih. Tu mogli i studenti prihodziti, a razumiše već hoditi sporjadnjenje razu troh mešacog, že hat ja tu studenta idem domu, ne znam co. Znači, treba, bulaja, kaže, ženska tam grupa dzivocka, već prerosla do ženske, nič še nje robi, nje dzecinski hor, nje dzecinska dramska, nje dzecinska, ani zo solo špivačami še nje robi. Nič še nje robi zo s dzecmi i vecka komu mi to ti instituciji ohabime, mi nje vični.
Komu ruske slovo, kad nam u ruskim slove dzeci u radiju, u televiziji, ja jem ruski hljeba, moji dzeci nje znaju ozvec po ruski, priklad varim. To hańba. To naiste hańba, najprebača kolegove, ali je to hańba da oni budu u ruske instituciji cali robotni vik, a da s dzecmi doma bešeduju po srpski, da dzeci nje hodzeli nigde na ruski jazik, nigde še nje prijaveli, ani za našu vironauku, znači nam date na tacni, mi to nje seme. Bo nje maju kedi, bo su zavžati, bo su bar zangažovani, bo su bar stalantovani za inše, a čomže i za to su ozda talantovani. Svojo, to nje treba talent, ulem svidomost. Ja teraz tako zoštro bešedujem, ali ja s tim i prišla, že abo da co povem, abo nje. Abo nje budzem tagljem což kao u rukavicu i dumom naiste už dost. I to teraz co ovarime nješkajša emisija, jak vari pan Rafael otizenj znova. Ali prevolani, odnosno napraveni intervju s panocom, Đorđovskim parohom, s direktorku školi, z učiteljku, z tim zamenjikom predsjedatelja nacionalnog sovitu Mironom Sabadošom, z ženu, ktora u kocure da razdavno hodzela do ruskog odzeljenja. A njih to nješmeše pitat s tim rodičom i privez ih pred kameru i daz mu mikrofon, že evo, pretože ja bila na tej schadzki roditeljske u Đorđove, kada jedni utoreli, hej, upiše me, dame. Jedna mac, ktora nje ruskinja, varela ljudze po hopce me takoj enki upišem dzecko do ruskog odzeljenja, ali najce mi išće jedno dzivče, bo trome hlapci zainteresovani, rodiči za troh, a ono same dzivče. Jer co moja dzecko bude same dzivče robice. A ja i to utorela, že... Njem za konje, skratko i za vas to pitanje, znači, co nas občekuje? Co možemo občekovati? Občekuje nas hašenje, kad še niž nje prevežnje. I kad še raz zahaši odzeljenje po ruski, znači u rjadove nje fakultativna nastava, njih to veci nigda nje poruša. Znači i da pridze i šake rukovodstvo nacionalnog sovjetu, bojavi Branki na ješći i tak dalje, to već bude veljo češće. Znači, teraz... To se Melanija vareže, ali i robiše i sekcije i tak dalje. Nije to nižnje interesuje. Nas Zoran Đinjić, moj predsjedatelj stranki, naučao, že nije važno či mačka bila či čarna, ljem či lapa miši. Znači, nje interesuje, že čiše u nacionalnom sovjetu vadzi Olena za Slavkom Racom, čiše nje vadza. Nije to nje interesuje. Nje interesuje mace sedmero dzeci u Đorđove či nje mace. Mace 19 u kocure či nje mace. Znači, to što vola rezultat. Znači, to tvoja robota, žaloš i da robiš, voziš i nje uspjelaš. Keď či nje uspjela, maš osobnu, ljebo maš objektivnu odličateljnost, ali ljepše še sklonj. Je ještě jedna prislovka, ktora bar dobra vari, kad možeš voc, kad nje možeš provac, ali kad si nidza ni jedna ni druge, tako še sklonj nabog da nje zavazaš. Dobro, znači to bi definitivno bul, da pojem rezime nješkajše emisiji, mušiše reagovac takoj i podhitno, že bi še toto odzeljenje u Đorđove nje zahašelo, bo keď še zahaši, bar so češko otvoreno. Znači, vara su nije branjime, holjem pre toto že davame i tam, nego preto že branjime i kocur i kerestur, i preto že branjime tih rodičov, ktori u Đorđove šću še žadali svoje dzecko upisat do ruskog odzeljenja i sprav njih sme odvičatelji. Ja vam zikujem obidvojim na hostovanju emisiji, думам, že bilo hasnovito, a šeljak to tu pripovedku kolo Đorđova i kolo upisovanja dzecov do školi budeme provaciti. Zikujem. Stávaju krížom svátá.
Почитавани патраче, було то шицко, co sme vam pririhtali za nješka reprizu emisiji. Možete patrit tej noci posle 2 hodin i jutre na 15 hodin i 10 minuti, a tiži na našem sajtu, Facebook boku i YouTube-u. U mene ekipi Kotra realizovala toto emisiju, žičim vam prijemni večer.